Srdačno vas pozdravljam u ime izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost i zahvaljujem što ste večeras uz ovogodišnju noć knjige na predstavljanju knjiga patera Tončija Trstenjaka, Dika nebeska i Zaljubljeni kapelan. Večeras je s nama sam autor, pater Tonči, te književnica i slikarica Sonja Tomić koja će predstaviti knjige. Dobra večer i dobro nam došli. Evo, za početak nekoliko riječi o samome autoru. Pater Tonči Trstenjak rođen je 1944. godine u Kotoribi. Nakon školovanja u Zagrebu ulazi u družbu Isusovu, a za svećenika je zaređen 1973. godine. Diplomirao je filozofiju i teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Potom je na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Salesijanom u Rimu stekao magisterij znanosti sa specijalizacijom iz pastoralne teologije, katehetskog smjera i medija. Teologiju je doktorirao na sveučilištu Gregorijana u Rimu. Tijekom svojega dugog i raznolikog djelovanja bio je profesor na više crkvenih i akademskih ustanova u Zagrebu i u Rijeci. Primjerice, kao nastavnik teologije predavao je na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci, dok je na teološkom studiju Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu predavao niz kolegija. Predavao i na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove također u Zagrebu. I to kolegije vezane uz medije i katehetske metode rada s mladima. Svojim je radom osobito pridonio promišljanju kako suvremenom čovjeku približiti kršćansku poruku. Među ostalim on to čini i svojim knjigama, svojim kratkim pričama o kojima ćemo i danas govoriti. Za svojega radnoga vijeka živio je većinom u Isusovačkim kućama u Zagrebu, a nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. preselio se u Isusovačku kuću za duhovne vježbe u Opatiji, gdje i danas živi, a o čemu također piše i u svojoj zbirci, evo primjerice u Diki nebeskoj. Široj javnosti, pater Trstenjak posebno je poznat po svojem dugogodišnjem radu na Hrvatskoj radioteleviziji. Od 1991. do 2009. bio je utemeljitelj i urednik religijskog programa, pokrenuo je i uređivao niz emisija koje poznajemo i danas. Primjerice, magazin religijsko-informativnog karaktera Mir i dobro, a tu je i emisija koja je udario temelje poput Radosna vijest, Blagdansko jutro, Agape te Riječ i život. Bio je jedan od ključnih ljudi u organizaciji televizijskih prijenosa pohoda Pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, o čemu je napravio i dokumentarni film pod naslovom Papa je s vama. Velik dio svojega života posvetio je radu s obiteljima, osobito kroz pokret Bračni susreti, gdje je desetljećima pratio i duhovno vodio brojne bračne parove, ostavljajući dubok trag u obiteljskom pastoralu u Hrvatskoj. Uz znanstveni, medijski i pastoralni rad, pater Trstenjak razvija i bogatu književnu i publicističku djelatnost. Objavio je i niz znanstvenih i stručnih radova u teološkim časopisima i zbornicima, te sudjelovao u radu crkvenih i stručnih tijela. Posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzimaju kratke pripovijesti koje je pisao za mjesečnik Glasnik srca Isusova i Marijina. Do danas ih je napisao 170, a objavljene su u izdanju Kršćanske sadašnjosti u 3 zbirke kratkih priča. To su Božićna pomaranča, Zaljubljeni kapelan i u najnovijoj knjizi Dika nebeska. O njima ćemo danas doznati i nešto više. Evo, u njima pater Trstenjak na jedan osobit način spaja i svoje životno iskustvo i svoj pastoralni rad i književni dar, odnosno talent, i upravo zato te njegove pripovijesti, možemo reći, lako pronalaze put do čitatelja. Evo, iscrpan životopis patera Trstenjaka pokušala sam malo skratiti. Vjerojatno sam nešto bitno i izostavila, evo nemojte zamjeriti. Doista su važni i mnogi detalji koje sam danas spomenula, a do nekih ćemo, vjerujem, doći i u razgovoru, jer se neki životni trenuci spominju i u vašim pričama, pa evo, budimo slobodni i to prokomentirati. Prepuštam sada riječ dragoj spisateljici, dugogodišnjoj suradnici Kršćanske sadašnjosti, Sonji Tomić, da kaže nekoliko riječi o knjigama. Izvolite, Sonja. Vrlo rado, Tihana. Samo mi je malo neugodno jer bih voljela da sam od prve do zadnje priče pročitala sve u obje knjige, ali tako je vrijeme bilo da nisam uspjela stići sve. Međutim, mislim da sam ipak većinu pročitala iz obje knjige i fasciniralo me nešto.
Mislila sam kako obično se pišu pripovjetke, jeli? Dakle, možeš pročitati cijelu knjigu pa razmišljati malo o tome. Ustanovila sam da to zapravo nije dobro. Pa vam preporučujem, kad si kupite knjigu, čitajte svaki dan samo jednu priču. Zašto samo jednu? Vidjet ćete, ako pročitate više njih, nećete moći razmišljati o svima. Dakle, pročitati jednu priču dnevno i o njoj dobro razmisliti. Mislim da će vas sigurno dirnuti ovo što je Tihana rekla. Pater piše iz svoga života, ima tu iz vremena potresa, iz vremena korone, iz opatije, iz posjeta različitim prijateljima, svećenicima, laicima. Ma vidjet ćete, različito je doista. A ja sam si razmišljala kako da to nekako skupim, da mogu nekako u malo kraćem vremenu malo više reći, pa sam išla nekako po onom što je mene dirnulo. Recimo, vidjet ćete, to su pripovjetke Leptir na zavjesi, Mamona i Mamica. Zašto sam stavila te 3 priče skupa? Vjerojatno vi već pogađate, jer je riječ o slobodi, odnosno zarobljenosti, ali nije riječ samo o onom što se općenito zove sloboda, dakle sloboda od, nego je ovdje i sloboda od i sloboda za, premda o slobodi za nije eksplicite ništa rečeno. Ali je toliko jasno da je o tome riječ. Recimo u ovome Leptiru na zavjesi radi se o mladom čovjeku kojemu mama i tata bi htjeli da on bude, ne znam, građevinar, pravnik, ovako nešto da studira. Međutim, on je želio nešto sasvim drugo. I promatrao je jednog leptira koji mu je zalutao u sobu, bila su zavjese na prozoru, leptir nije mogao izaći, da skratim. Leptir je uginuo, bio je krasan, crven sa žutim i plavim kružićima po svojim krilima i on si ga je na iglicu, naravno mrtvog, nije ga on ubio, nego je leptir umro, jer on ga je iglicom pričvrstio da mu bude neka vrsta podsjetnika. I da ne duljim, uglavnom on je uspio nekako postići da roditelji se ipak slože sa njegovim izborom, a ja ću vam sad na brzinu pročitati samo mali jedan dio. Evo ovako, kaže, došlo je vrijeme Borisova odlaska na studij, pakirao je stvari, kad mu u sobu iznenada bane mama Miljana. Ti stvarno odlaziš? Da, mama, odlazim. Sutra se moram prijaviti u bogosloviju. Bogosloviju? Kakvu bogosloviju? U sjemenište. Čekaj, zar tu tvoju teologiju treba ići u sjemenište? Da, mama, želim biti svećenik, zato idem u sjemenište. Pop! Upita Biljana s prijezirom u glasu. Da, pop, ako ti je to tako draže. Onda je gotovo među nama. Više nisi moj sin. Sramota se familije. Fuj! I bolje da odeš, da te više nikad ne vidim. Nikada, jesi li čuo? Jesam, mama. I da znaš, odeš li u popove, više ti nisam mama. Javno ću te se odreći, pope. Ostao je osupnut takvom maminom reakcijom. Nije očekivao da će dotle doći. Zapljusnula ga je snažna žalost. Mama je ipak mama. Samo je jedna mama. I dobro, da ne duljim, bilo je ipak po njegovom, on je ipak otišao u sjemenište. Dakle, on je izabrao što je on htio i vidjet ćete na kraju priče da su to i roditelji shvatili, bilo je sve u redu. Mislim da je mama bila, druge vjeroispovijesti možda. Da, ona je potjecala iz istočne obitelji neke. E sad, kod mamice imamo mamu koja je zapravo posesivna, koja smatra da je sin tako reći njezino vlasništvo. On mora, dakle, ova mama je ipak shvatila da treba dopustiti sinu, a ova druga mama iz priče Mamica, bojim se da nije ništa shvatila. I ona je zahtijevala, da on je bio znanstvenik i trebao je ići, dobio mislim za Ameriku, da tamo nešto radi, da tamo dalje studira i tako, da bude neka faca, kako bismo mi danas rekli, što mami naravno nije pasalo. I ona je strahovito reagirala, nije htjela. I takva je bila da je on na kraju popustio i odrekao se svega i ostao je sa svojom mamom. Dakle, to je isto stvar o kojoj treba ne samo pročitati pripovjetku, nego o tome dobro razmisliti. Jesmo li mi ti koji smatramo da je naše dijete naše vlasništvo i da ima slušati ono što ja kažem, ima on to izabrati, ima to biti i točka. Ili smo spremni pustiti da dijete samo izabere ono što smatra da je za njega najbolje. E sad, dobro,
da ne previše ne oduljim, neću to čitati. I onda imamo još Mamonu, gdje je obitelj se raspala zato što su se previše oko novca počeli brinuti. Novac im je postao, tako reći, smisao života. I tako im se obitelj u biti raspala. Onda sam, dakle, osim ove slobode za i od, tu sam išla još, jer to ima nekakve male veze, vidjet ćete i sami kad pročitate tu priču Mladi lav. Dakle, tu nije riječ o ljudima, nego o lavu, pa sam ja bila zločesta, pa sam odmah mislila da ne bi se netko to shvatio da to ima veze s obitelji ili da ima veze s nekim možda redom ženskim ili muškim, redovničkim ili tako dalje. Naime, želja da se ja istaknem, da pokažem ja sam glavni, ja sam glavna, ja ovo, ja ono. Jeli to je bio taj jedan lav koji je zapravo bio sposoban, bio je talentiran, bio je izvrstan. Samo naravno u onom svom lavljem društvu uvijek je morao on biti prvi, da ne duljim došao u jednu školu gdje je lavlju naravno, gdje ga je lav učitelj poučio da bi trebalo biti malo drukčiji, što on naravno nije mogao poslušati, jer ga je jako povuklo kad su išli na gazele, jako ga je povukla, bila je gazela vrlo blizu, pa on mislio on će samo skočiti na nju i ščepat će, a gazela je naravno pobjegla i cijeli im je lov tako na neki način propao i onda je valjda prvi put shvatio, jeli? Dakle, to je i za nas negdje sitna pouka, pazi, koliko god bio nadaren, koliko god bio spretan, sposoban i tako dalje, nemoj, pogotovo ne u obitelji, a pogotovo ne u redovništvu, bilo ženskom, bilo muškom, jeli biti prvi, glavni, najbolji i tako dalje. Onda ima nešto što je mene posebno dirnulo, zato što me podsjetilo na proroka Hošeu, kad Hošea kaže, jeli, da je Izrael bio njegovo dijete, njegova ljubav i da ne duljim, a kakav je Izrael bio i što se s Izraelom dogodilo, to znamo, nećemo o Izraelu, nego je u priči Mozak na trgu, koje sam ja povezala isto sa onim Jablanovima. Jablanova, ona dva sina koji su kao bili uspravni kao jablani, za sve su bili sposobni, otac je bio avijatičar, zna se gdje, u komunizmu, jeli partizan i tako dalje, bez Boga je sve bilo. Ali su dečki bili simpatični, jeli, ali su kao i otac mislili si svoje i o Bogu i o svemu ostalomu. I šta se dogodilo? Na kraju su dečki stradali. A jeste li vi bili taj koji je išao na groblje pa vidio avion? To sam si mislila, jer kaže da je, pisac kaže, autor kaže da je išao uvijek kad bi došao u neko novo mjesto na groblje, da malo vidi što se na grobovima događa, jeli, tako to je bilo, u nekim mjestima je vidio samo petokrake na grobovima, a u ovome mjestu je vidio sve križeve osim na jednom grobu koji je imao avion prema nebu uperen od aluminija, ovako nečega, i mramorni spomenik i ne znam šta je sve tu bilo. Za divit se zapravo što se tiče umijeća ili umjetnosti čak. Međutim, eto, ti Jablanovi su nažalost stradali oba na blesav način. Jedan mlađi se oženio, dobio dijabetes i to neki galopirajući dijabetes i umro je nakon svoje majke, a majka je Jelisava, jel? Dakle, istočna isto gospođa. I ona je, sirota, imala je probleme psihičke, pa joj je svećenik pomagao i tako, da ne duljim. A ovaj drugi sin, on je stradao tako što mu se mačak kojega vozio u automobilu, dakle nije vozio dijete nego mačka, mačak mu skočio na glavu pred lice, šta znam, zagrebo ga šapama po licu i on je siromah tresnuo u ogradu, ne znam, mosta i skrhao se dolje i utopio se de facto. Jel? I otac je naravno bio nakon toga očajan, jer sve što je imao bila je Jelisava i ta dva dečka. Jel? I sad svi su mu pomrli, ostao je sam. S tim sam povezala Mozak na trgu, koje je, možda, eto, to bi vam čak mogla i možda malo i pročitati. Čekaj, to je, ja mislim, ovdje. Treba se snaći jer ima, knjige su dvije. Jes, dobro je. Radi se zapravo o tome da su bili blagoslovi o Božiću, jer znamo svi blagoslov stana, kuće i tako dalje. E sad, što se ovdje dogodilo? To da je on ne znajući, ali da je i znao. Išao je po svim kućama, svi su bili radosni i svi su ga primali. Pogotovo jedna baka koja ga je zvala velečasnik ili ovako nešto, velečasnik, K sa K. I onda je taj, ne znam je li pater on bio,
Je li to bio pater? Ne, nije to. Je ipak, eto, opet imamo patra. No dobro. I on je ušao u tu kuću, kod te gospođe pokucao, sad šta se dogodilo, čujte, dobar dan. Pozdravim. Dobar dan, što trebate? Ja sam svećenik, došao sam vam čestitati Božić i blagosloviti vas i vašu kuću. Čuvši to, ženi odjednom navre krv, u glavu i lice joj se izobliči, iz očiju je poput munje sjevnulo nešto kao bijes, kakav sam vidio samo kod razjarenih pasa. Iz usta joj se izvali toliko strašna psovka da sam se ukočio od neugodnog iznenađenja. Stisnutom šakom uperenom prema mojem licu počne bjesomučno vikati: Mrš dolje, pope, kako se usuđuješ doći ovamo? Sve samo vas trebali pobiti na vrijeme kao štakore i hoćemo, huljo popovska, mrš odakle si došao. Pljune me u lice i gurne niza stube, psujući Isusa, Mariju, sve svetice i rođenu mi majku. U zadnjim sam se čas rukama uhvatio za ogradu da se ne bih skotrljao niz kameno stubište, spustivši se natrag i tako dalje. To vam dalje neću čitati, samo ću vam reći to. Da je ona završila tako da se bila poledica na stubama, pala je niz njih, razbila je se lubanja i mozak joj se prosuo po trgu. Bolno i mučno, ali evo, o tome se radi. Drugim riječima, vrijeđati Boga. Hošeja. Što se dogodilo s Izraelom, svaki put se sjetimo. Kad čujemo neku psovku, recimo na ulici, sjetimo se: blagoslovljen budi Bog, blagoslovljen njegovo sveto ime, blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Sve blagoslove izredat kad čujemo psovku na Boga. No dobro, idemo dalje. Ovdje ima jedna isto zanimljiva stvar, to je providnost. Ne znam kako kod vas, ali meni je dugo vremena trebalo da vidim da Gospodin stvarno meni daje ono što je za mene najbolje. Jako dugo vremena. Sad mi je 79, pa sad računajte koliko mi je vremena trebalo. Naime, čula sam, učili su mene da dragi Bog daje uvijek dobro, ali dogodi vam se nešto što vi smatrate naopakim i čovjek se hoćeš nećeš, kaže: pa dobro, zašto je ovo Bog meni dopustio? I tako uvijek, jel? Dok jednom čovjek ne doživi da je upravo to što je Bog dopustio bilo najbolje moguće. To se i ovdje događa. Povezala sam čak više njih. Jedna mi se jako svidjela, baka i djed Bad Blue Boysa. To mi je prekrasna priča, oni mladi Bad Blue Boysi koji su kod nas, nažalost, inako s prezirom, bez veze navijači. Oni odlaze, ovaj mali neće, ne da mu se ni učit, samo je na internetu, pa je na mobitelu, pa je na ovome, na onome, neće, kakvo čitanje, kakvo učenje, dajte molim vas, pa neće na to gubiti vrijeme, mladi je još, jel? Radit, ma dajte, neće ni radit, neće ništa. I sad prijatelj ga zove, potres je bio, jel, dakle Sisak, Petrinja itd. I dobro, da ne duljim, otišao je s njima, onako malo mrzovoljno preko nosa, ali je otišao. I tamo su naišli na jednu, između ostalog, jeli svi su oni bili raspoređeni, ovi dečki koji su glavni su valjda ih raspoređivali, koliko sam shvatila, po obiteljima. I oni su došli kod dvoje starčeka, kod jedne bake i jednoga djeda. I starčeki su bili simpatični, ali sad ukratko, saznali su da starčeki nemaju nikoga i da nemaju više ničega jer je sve uništeno. Jedino je baka žalila za slikom Gospinom koja je bila u kući i to je isto interesantno šta se dogodilo. Uglavnom, morat ću pročitati to je stvar. Vic je u tome da je baka željela tu sliku, a on se je toliko nekako promijenio u toj situaciji da ih je počeo smatrati svojom bakom i svojim djedom i poslao ih je svoje kuće, njegovi su dobrostojeći bili, imali su čak neki apartman u svojoj kući i poslao je, odmah je javio mami da će doći sa dvoje staraca da ih prime u apartman, da ona to brzo malo pripremi za njih. A dečkima je rekao: a po vas ću se vratiti da vas ponovno vratim u Zagreb poslije cijele stvari. I to je doista i napravio. Međutim, ono što je meni bilo jako dražesno u cijeloj priči je... Samo malo... Sinko, reče baka, sve nam je pod ruševinama.
Ipak, u kutu hodnika još visi ikona Majke Božje. Ja sam je naslijedila od svoje bake, a ona od svoje. Jedino smo nju ponijeli sa sobom u progonstvo tijekom rata. S njom smo se vratili i sve obnovili, pa ako je moguće, ona nam je najveće blago. Dečki su izvidjeli situaciju. Ulazna su vrata bila zatrpana urušenom građom. Uz malo rizika moglo bi se ući kroz prozor i skinuti ikonu. Idem ja, reče Nikola, poznat kao dobar gimnastičar i najspremniji za takav pothvat. Pomogli su mu popeti se i kroz razbijeni prozor ući u kuću. Pažljivo je skinuo ikonu ispod koje je visjelo ugaslo kandilo. Izišao na prozor i Denisu pružio ikonu i kandilo. Čim je skočio kroz prozor u dvorište, začuje se potmula podzemna tutnjava, zemlja da zadrhti, a ono što je ostalo od kuće uruši se uz škripu i bučan lom. Smeđa prašina zasu bojise koji su u stanju šoka stajali na blatnom dvorištu. Mali je žučo cvilio skriven pod klupom na kojoj su okamenjeni od straha sjedili baka i djed. Spašena ikona s upaljenim kandilom i danas stoji u prizemlju Miljenkove kuće u onom apartmanu, a pred njim svakog dana djed i baka pobožno mole krunicu. Veselo podignuto kiknjastog repa po dvorištu trčkara mali žučo i laje na crnog mačora koji ga udobno smješten na prozoru prijatno promatra. Wow! Svake nedjelje baku i djeda Miljenko vozi na misu u župnu crkvu. Priča se s dragovoljcima iz župnog Karitasa da često odlazi pomagati na Banovinu. Primio se i knjige i tako dalje. Uglavnom postao je student, postao je dobar dečko, počeo je raditi. Sve se zapravo prekrasno završilo i ono što je meni dragocjeno, i ova sitnica kad je išao spasiti Gospu, baš tada potres, mogao je poginuti dečko. Ne, nije se dogodilo ništa. On je izašao i puf, toga časa se zatreslo. Dakle, imala sam ja tih životnih iskustava, vjerujem da imate i vi tih iskustava kad mislite joj, zašto baš meni ovako, i onda na kraju ustanovite, to je baš bilo najbolje. Kad se to ustanovi nakon pola godine, godinu, kad nakon 10 godina, ali nije važno. Onda šta sam dalje zabilježila kao važno da kažem, molitva. Ovo je isto, mislim, simpatično jako. Molitva gdje je zapravo ova gospođa očekivala da je pouči, velečasni, da je pouči kako treba moliti, a on joj je to puno ljepše zapravo rekao, bez pouke, nego s nečim drugim. Dakle, treba se baciti u molitvu, a ne očekivati da ti netko tumači što, gdje i kako. Krivu sam knjigu uzela. Jel da kriva je? Dobro. 222. Ma nije ni tu. Ne znam, onda sam krivo nešto pogledala. 226. je Semti, ja sam čorava. Ispričavam se, znate šta, idem na operaciju očiju uskoro, pa očigledno mi oči više ne funkcioniraju kako treba. Evo ga. Želite naučiti moliti? Upita nakon kraće šutnje. Da. Hoćete li mi pomoći? Vrlo rado, ali pod jednim uvjetom. Tim da svake nedjelje dođete na misu. Tu ste u blizini, pa vam to neće biti teško. Zašto? Reći ću vam. To sam naučio od Isusa. Nikoga tko mu se želio približiti, Isus nije slao na tečaj molitve ni na vjeronauk. Pozvao bi ga da mu se pridruži. Pođi za mnom. A Isus je, znate, stvarno i osobno prisutan na misi. Tu ćete se vas dvoje sigurno susresti i progovoriti. A biste li me vi podučavali?
Ma nema problema, ali tečaj molitve vam na korist neće biti, gospođo. To vam je kao da djetetu držite predavanje o hodanju. Ohrabrite ga u tome, ovo je dobar primjer, ne bih se uopće sjetila reći, to vam je kao kad učite dijete hodanju. Jel? Ohrabrite ga u tome da nauči korake i uhvati ravnotežu, a ne da mu pričaš daj desnu nogu ovamo, lijevu onamo. Jel? Prohodat će, tako je i s plivanjem. Uzalud vas netko poučava ako sami ne zagazite u vodu i hrabro zaplivate. Tako vam je i s molitvom, to je praksa. Treba se ohrabriti za prvi korak i krenuti. U druženju s Isusom stvorit će se odnos i intimna bliskost. To je molitva. Najprije nespretno tepanje, a onda ozbiljan suživot s Isusom. Sve drugo će nadoći, a ja ću vam biti na raspolaganju kad god zaželite i osjetite potrebu. To je bio pater Ognjen. Slušajte još malo patra Ognjena. Tako vam to radi pater Ognjen. Uvijek je na raspolaganju potrebitima. Kada je riječ o duhovnoj pomoći, nikad se on neće poslužiti otrcanom isprikom kao nažalost, to je mene pogodilo jako. Nemam vremena. To je, kako tumači, kao da se izmaknete čovjeku baš kada pada i treba oslonac. Zapravo, kad nekomu tko vas treba kažete da nemate vremena, rekli ste mu da vam nije važan, da ga ne volite. To je točno. To je točno. Sjetimo se kad kažemo i komu kažemo, nemam vremena, daj pusti me na miru. Onda sunce izlazi svakoga dana, to isto, mislim preporučujem ih sve, ali ove su posebno mene zdrmale. Kaže, kad gubiš, ali razmišljaš o novoj prilici. Eto ga, jer sunce izlazi svakoga dana. Tu je onaj Marko, koji je bio veliki športaš i sviđala mu se neka Renata. Svidio se malo i on njoj, pa eto i družili su se, međutim ona je kasnije otišla s jednim drugim čovjekom, nije bitno, on je bio žalostan jako i nesretan, pa je bio nešto u bolnici, morao je nešto biti tamo, pa je onda išao u kapelicu koja je bila blizu bolnice i tamo je susreo Moniku koju je znao još iz gimnazije svoje, a ona bila liječnica. I da ne duljim, sprijateljili su se, kasnije su se i ženili. I budući da sunce izlazi svakoga dana, krstili su i maloga Frana, jel? A jel ga krstio pater Trstenjak ili? Nije. Eto, nešto ipak nije napravio. Ovo mi je malo utješno, sam mislila da je sve napravio. Dobro, onda Milica, bijeg u vječni grad, dobro, to isto si, ima puno priča, znate, iz doba komunizma, mene su dirale zato jer sam ja živjela u doba komunizma, pa mi je sve to jako dobro poznato, ali mislim ne bih vas time sada, nego možda ove muške suze, to je jedna partizanska obitelj koja je izlazila, jedna partizanska obitelj imala je malog dječaka, a išlo se uvijek u tom selu, se išlo na hodočašće u Mariju Bistricu i mali je išao s njima i joj, mogla bih to čak taj kraj pročitati. Uglavnom mali je, čekaj, da nisam sad uzela krivu. Nisam si zabilježila iz koje je knjige, znate. Nisam si zabilježila, to je iz ove knjige, znači. Dobro. Ma obje su zanimljive. Evo ga, ovako. Završna pjesma, ona Majci Božjoj, sa ono zbogom Marijo. I kaže, sve to mnoštvo hodočasnika okrenuto oltaru i uprta pogleda u crni kip Bogorodice izlazilo je iz crkve hodajući na traške. A refren zbogom Marijo parao je dušu i srce. Gledao sam lica hodočasnika i vidio obilne suze koje su im tekle iz očiju. Osobito su me se dojmile suze muškaraca i kršnih momaka. Ta slika muževa suznih očiju na mene je ostavila toliki dojam da mi je zauvijek odredila život. Pomislih onako još malen u sebi, on je dječak, rekli smo na početku. Jel? Ovo je nešto zaista veliko i važno. Iako naša obitelj i dalje nije išla u crkvu, mene je Isus zavolio i u jednom posebnom trenutku milosti pozvao. Ja sam mu se radosno odazvao, reče mi na kraju,
vama, jel da? Otac Stjepan i Ganut obriše suze. Oprosti, reče mi. Uvijek kad se toga sjetim, pođu mi suze radosnice. Inače, Stjepana su zvali Stevo, jel da? Stevo, pa jasno, kako bi drugačije. Dobro, uglavnom postao je svećenik, eto. I još bih, imam i Božji prolazi, Noć ljubavi, svašta tu, moć ljubavi. Moć ljubavi je ljubav bez moći. To je mene ta rečenica isto malo piknula. Ne znam jeste li razmišljali o tome. Moć ljubavi je ljubav bez moći. Dakle, ljubav koja nema moć sad nekoga ščepat, to je prava moć ljubavi koja daje slobodu bližnjemu. Božji prolaz, to mi je isto krasna priča. To će biti ovdje. Sad znam da je to sigurno tu. To je tu. Evo ga, to će jasno, tu je. Tu je zapravo riječ o jednom bračnom paru, dakle to se ovako svih nas, većine, rekla bih ne svih, ali većine pomalo tiče, jeli? I muž slijedi svoju karijeru, pogotovo dakle za mlade vrijedi, muž slijedi karijeru, a žena onako se osjeća malo u cijeloj toj situaciji, koja je dobra žena, koja se trudi jako oko njega. Ne osjeća se baš idealno, ali kod bivšeg župnika njega posjećuju. I da ne duljim, dajte radije ću vam pročitati. Kaže, znam, ne možeš, ali ti si vjernica. Pusti Isusa da se rodi u toj vašoj razrušenoj štalici. To kaže svećenik njoj, jer ona dolazi jadna i žalosna, želi čak otići od kuće. Ne budi poput građana Betlehema, koji u svojoj sebičnosti nisu prepoznali njegov dolazak, Isusov dolazak. Ja? Ovo u tebi je Božji prolazak. Da, Adela, to je Božji prolazak. Otvori mu vrata. Ako nema ljubavi, ti budi ljubav, ti to možeš, uvijek si mogla. Onako prikovan za fotelju, pružio je prema njoj 2 koščate ruke, zagrlila ga je u suzama, više se ne sjeća kako je došla kući, letjela je poput lepršava leptira, u njoj je bilo toliko radosti da to nije mogla ne podijeliti s Markom, kao da je nestalo breme koje ju je još jutros pritiskalo do zemlje, zapreke koju nije mogla preskočiti. Nazvala ga je na mobitel, ljubavi. Volim te, ti si radost moga života, reče veselo i puna srca. Tako bih te zagrlila da si sada uz mene. Molim? Nakon kratke šutnje prozbori zbunjeni Marko. Volim te ljubavi, ništa drugo, to sam ti htjela reći. Bok. Vratio se s puta te iste noći, neplanirano, neočekivano. Nakon dugo vremena pali su u srdačan zagrljaj. Bila je subotna večer, na adventskom vijencu gorjele su 4 svijeće. Osjećalo se ozračje radosti i mira koji samo ljubav može dati. Eto, neću dalje, mada sam si zabilježila još, ali neću dalje. Evo, neka ovo bude radost i mir koji samo ljubav može dati, neka to bude nama završetak, a Patre vi dodajte ako hoćete još nešto, bit će mi drago. Sve su to ljudi koje ja poznam. Pa znam, to sam shvatila. Shvatila sam da je većina vaših doživljaja, a onda drugi dio su doživljaji koje su drugi doživjeli, ali su vama povjerili ili ste vi sami shvatili na neki način. To sam shvatila, da. U obje knjige je tako. Da, recimo ovaj Ognjen. Da, Pater. To je naš Pater. Jel se zbilja zove Ognjen ili je to samo prijevod od Ignacija? Ignacije. Ignacija, da, to sam mislila, da. On je umro prije 2 godine na Fratrovcu tu. A bio je u Opatiji sa mnom. Da. I ova djevojka koja tamo traži da nauči moliti. Da. Jer nije nikad molila. Da. To je današnja supruga Tonija Cvetinskog. Ma je li? Ajde, krasno. Dubravka. I Toni je onda krenuo s njome. Pa su se vjenčali. I onda se bacila u molitvu. Da. Nije joj trebala teorija. Evo, to su svi ti ljudi su meni poznati. Manje više nisam ja puno izmišljao
te priča nastaje tako da imate jednu ideju. Ta ideja može biti kao što sad pišem priču, evo urednik je tu, glaznika Srce Isopa, koncem mjeseca ja moram poslati priču. A to me košta barem 4 dana razmatranja. I štruca kruha. Slušam u nedjelju kako je Isus prelomio kruh onoj dvojici. I tada ga prepoznaju. Dakle, štruca kruha nije ništa. To je, nego tek kad se lomi, kad Isus lomi, sebe lomi, daje, i to je onda njegova prisutnost. Nije njegova prisutnost u toj štruci, nego u lomljenju. To ja uvijek i pokušavam govoriti da se treba lomiti za druge. I to je način kako možemo Isusa približiti drugima, kako ga oni prepoznaju. Sve drugo je teorija. Pa sad pišem o toj štruci knju. Je li bila jedna usporedba sa bebom koja je kao štruca kruha u jednoj priči? Da. Ali ta štruca kruha je stvarna, kao uvijek. Jedan naš pater, kad je bio mali dečec, išao je u Varaždin u gimnaziju i bio jako gladan. To je bilo 50. godina. I on je pješke išao 15 km svako jutro do Varaždina. Jer nije imao za vlak novac. I jednog dana mu je, kad je gledao izlog pekarnice, onda mu je miris onaj fini. On gladan, nije ništa jeo tog dana. I neka gospođa izlazi iz pekarnice, nosi što je kupila u mreži, ono kako se nekad mreža bila. I veli, mali, jesi ti gladen? Jesam. To po varaždinski, jeli? Vidim te, kaže, kak škicaš taj kruh. Odi s menom unutra. I ona mu kupi štrucu kruha i jednu žemičku. Sad on žemičku putem pojede, pa hoće štrucu pojesti. Ali onda se sjeti da ima još 4 braće doma da njima treba. I stavi štrucu pod ruku i donese je doma. I lomi. Tako da su svi dobili i bili svi radosni. To je Isusova prisutnost. Kroz nas, da nisam pojao tu štrucu. Sam, nego sam podijelio s drugima. Tako moje priče nastaju. Ja to čujem, pater mi je to davno pričao pred desetljeća. I onda od toga se napravi priča. I zaboravila sam reći, to je isto važno, sad ste rekli malo varaždinski, dakle u pričama je uvijek, kako govore recimo djeca, riječnik je otprilike onako kako djeca govore, odrasli, starci, ako je neko narječje, bude i to narječje, jer kako ono bilo Niš, ja ne mogu se sad sjetiti, nešto bilo zgodno sa Niš. Naslovu je bilo. A ne špil. I ima krasni... Onda ne špil. Ne špil, da ne buš ne špil. Ima krasnih skoro svaka priča, mislim da neću pretjerati. Ako kažem da skoro svaka ima u početku nekih krasnih pejzaža. Ili šta znam, sunčev zalazak, sunčev izlazak, ili more, ili valovi, utiha na moru, ili šta znam, valovi jaki, oluja. Mislim, uvijek imate nešto što će imati veze s pričom, nije to bez veze, ima veze s pričom. Zato kažem da bi bilo mudro te knjige nabaviti, a svaki dan po jednu pročitati. Hvala Sonja na ovom lijepom osvrtu, lijepom predstavljanju i zaključila sam da su priče još bolje kad se čitaju na glas, pogotovo u ovako lijepoj interpretaciji kao što je bila vaša, pa hvala vam još jednom i na tome. Sad ću biti ko najlav, nemoj pretjerivati. Evo iskoristit ćemo priliku što je pater Trstenjak s nama pa da doznamo još iz prve ruke nešto o njegovu pisanju. Pa evo htjela sam vas pitati, već ste u proslovu Dike nebeske napisali da ste se s pisanjem počeli baviti
dosta kasno, tek u mirovini, ali opus već doista velik, 170 priča, 3 zbirke priča. Možemo reći da je ta jedna kreativna iskra gorjela u vama možda i cijeloga života, što se vidjelo i u televizijskom poslu i u televizijskim scenarijima, dokumentarnim filmovima, ali sada je to nešto drugo, sada je to književnost. Pa kako je došlo do tog poziva na pisanje i što biste rekli kako književnost danas može doprijeti do ljudi u usporedbi recimo s nekim drugim granama umjetnosti ili možda s usporedbom s medijima? Pa ja sam 9. godine otišao s televizije u mirovinu. Na svoj rođendan 1.3. sam pokupio svoje stvari sa stola, stavio u tašku i više se nikad nisam vratio. Danas sam bio opet u televiziji prvi put nakon 17 godina. Hoćemo vas vidjeti negdje? Da, za 2 tjedna ovo Miri dobro. Miri dobro. I sad su oni to sve htjeli snimiti kako sam ja došao ponovno nakon 17 godina. Ali dobro, nije se dobro vraćati na mjesto zločina, je tako? Da. Ali te godine u ljeti mi uz koncert srpnja, 30. srpnja pred Ignacijevo, zaštitnik, naime je osnivač družbe Isove, Svete Ignacije, mi se Isovci svi nađemo na Sljemenu. Imamo misu i onda dobar ručak. I to ima u jednoj priči. Pa i onda svi dođu iz drugih gradova. I tako sam ja tamo bio, ondašnji urednik glasnika, pater Mirko Nikolić, mi je prišao, kaže, čuj, sad si ti otišao u mirovinu, bil ti pisao priče za glasnik? Ja nisam nikad pisao priče u životu. A znaš, kaže, glasnik je nekad imao priče, glasnikova priča se to zvalo. Pa bil ti to počeo pisati? Pa rekao, dobro. Ja sam uvijek takve izazove prihvaćao, pa ću probati. Ja to nisam, počeo sam pisati, to se počelo objavljivati, ali nisam se usudio to nazvati pričom. Nego skicom. To su, mislim, nisam imao iskustva šta je priča, ali od te skice su nastale onda i priče. Sad se već usudim reći da su priče. Da. Malo pomalo, eto tako kroz puni 17 godina sad već. Ja ovdje je urednik glasnika Srce Isova, pater Nodilo, i već sam njemu rekao da ću prestati, da više stvarno... Nemoj ni za živu glavu. Tako da Dok god glava i ruka rade, dotle se piše, a onda više ne morate nakon toga. Ako dođe to vrijeme. A ništa, onda čekamo da gospodin to prekine. Da, ali to ima vremena još. Gospodinu se ne žuri, ima osjećaj. Tako je to krenulo. Evo, ono što me osobno oduševilo kod prvog susreta s vašim knjigama, bila je to zbirka Zaljubljeni kapelan, jer kad sam došla u KS, Božićna pomaranča je već bila rasprodana, su zapravo naslovi koje dajete svojim pričama, a potom i knjigama. Oni su nekad i na rubu paradoksa, evo već je neke spomenula i Sonja, primjerice Mozak na trgu, imamo i Beba na strijeljanju, ili sam Zaljubljeni kapelan. Zaljubljeni kapelan, ja sam mislila se radi o nekom da se zatresko, a Bože moj, zašto ne? Mlad čovjek, pa dogodi se. Tako, oni su na rubu tog nekog paradoksa, nekog začudnosti nekakve. Ali neki od njih su i simboli, evo oboreni jablanovi primjerice koje ste također spomenuli, plesač, hrast na hridi. Nekada pak upućuju na napetost između nečega konkretnoga i nečega simboličnog. Primjerice krv na fotografiji iz Krizme, miris ruža Velikog petka, posebno zanimljiva, anđeo čuvar u Golden Beachu, a nekad su to i biblijske reference. Imamo Noina barka, imamo Zakeja u našoj župi, spominje se i Getsemani, izgubljeni sin. Pa evo, recepcijska teorija književnosti kaže da naslov oblikuje taj jedan horizont očekivanja čitatelja. Pa je sad moje pitanje, volite li ta očekivanja potvrditi ili ih možda izokrenuti? Ili onako kako vam urednik možda naloži za neku priču? Pa urednik nikada ne intervenira. Nije potrebno.
nedavno je stavio umjetnu inteligenciju, pa mi je pokvarila priču. Provukao je kroz umjetnu inteligenciju. I šta je Ja to napravila? čitam, pa šta je ovo? Lektorirala je umjetna inteligencija i onda je iz nekog čudnog razloga, a ja sam negdje morao žuriti i ostavio priču i poslije prekopirao i ona okrenula nekoliko rečenica. Sada, na kraju, ono, poantu. Lektura uvjerenika dala to. Nemojte s umjetnom inteligencijom. A inače, te naslove ja već stavljam prije nego pišem. Prvo Imam naslov, ideju, onda ideja. prvo stavim naslov. I ovo je bio naslov prije svih. Olinjali Rutabaga i O, pa da, nesretni Tagabaga. to je, tu je tata od te curice koje Imala te zečeve? ima ih i sada. A ima ih sad. A ovaj drugi nesretni, zar njega ima isto? I njega ima. Oho, vidi. I njega ima. Normalno ja sam to stavio u vrijeme kad je ona Bila će biti baka. Baka. To je njezina unuka našla, ali ona još nije baka, tek je studentica. Da. A inače kad sam jedan događaj što se tiče zaljubljenog kapelana. U Isusa se zaljubio, nije bila cijela. Kad je ta knjiga izašla, onda bio sam u Lovranu. I tamo su ljetovali naši biskupi. Obično bi u Lovranu ljetovali. I sad neki su mi kolege sa studija i ja sam tu knjigu donio i da im podijelim kod večere. I oni to gledaju, pa jesi ti normalno? Pa šta ti pišeš, o čemu ti to pišeš? Pa rekao, pišem. Pa mi s tim problema imamo, pa zato ja i pišem. I nisu to dobro primili, ovaj naslov. A i drugi dan kad smo došli na doručak, kaže, jesi ti mangup. Da. To je kapelan koji se zaljubio u Isusa. Ali trebalo mu je malo vremena. Treba. Da. Naime, kad je knjigu i za ovo Liko nebesko sam imao, htio sam staviti naslov Sara na oblaku. To je isto lijepa priča. To mi je jedna prijateljica koja je umrla nedavno, o njoj sam pisao, Židovka je bila. Muž je ostao. Ili presvjetlio trnju. To presvjetlio trnju, to je bio kardinal Šeper. On je u Trnju 45. bio župnik. Da. I tamo je doživio nevolju i uhapsili su ga tamo. Da. Ali kako je već bio svjetski u Vatikanu poznat, su ga brzo pustili. To sam htio rekao, a onda mi je palo na pamet, ajde Dika nebeska. Pa kaže, šta ti je to Dika? Tako i ljudi kažu da idu Dika. U Slavoniji govore tako Dika. Da, normalno. Nešto lijepo. Da. Poznam jednu ženu koju muž nikako drugčije ne naziva nego moja Dika. Evo. Da, evo već se možda i osjetilo da se u pričama nazire i pomalo humora. Nekada je to i blaga ironija. Ne može se sad baš reći da su priče humoristične, nisu, ali u nekim dijalozima, pa možda čak malo i karikirano, kad javlja se i osjeti se taj humor. Kao i sad kad govorimo o njima zapravo. Ali on samo pridonosi tome da do čitatelja dođe, da se razbiju njegova očekivanja, kakva možda može dobiti na samom početku, i da one donesu neku dublju poruku. Pa evo, je li vaš humor onda, što biste rekli, taj nekakav retorički put prema nekoj ozbiljnijoj duhovnoj poruci? Stavljate li ga namjerno ili je to prema nekim realnim situacijama ili možda vaš nekakav kreativni dodatak? Pa gledajte, možete vidjeti priču Zaljubljeni kapelan. Da. Ona počinje sa župnikom koji je tu blizu Zagreba, u Blatu, kako su bila ova
uz Savu ove župe Nart, Oborov tu je bio. I dolazi na Kaptol, ovdje je blatan kakav bio, malo kako su ti župnici zapušteni koji put bili. I sada tu sjedi fina tajnica u uredu na Kaptolu i on ulazi i ona ga pita šta vi trebate, ko ste vi, ne? I sada on kaže, počinje se on šaliti, jel? I tako da na kraju ispadne na početku šala. A odakle ste vi? Pa iz te i te župe. Pa gdje je to? Pa kaže, pol sata, ako nije preveliko blato, možete doći. Velečasni, reče mi znakovito podignuta kažiprsta, ovo je prestrašno, ma to se više ne može podnositi. A što to, za Boga, teta Barica? Propovjedi gospodina kapelana. Pa o čemu je riječ? Što se dogodilo? Upitam iznenađen njezinom oštrinom. On nama danas umjesto o srcu Isusovu propovjeda o nekakvom džemsu. Kojemu džemsu? Čudim se ja. A šta vam ga ja znam? Neki džems da je rekao ovo i ono, i ovom i onom, i briga nas što je rekao taj džems. Ništa ga ne razumijemo. Recite mu, neka nam radije govori o Isusu i našoj Gospi. A ne, džems je rekao ovo, džems misli ono, džems hoće to, a John hoće ono. Teta Barica, mladi gospodin je doktor teologije i sigurno bolje od mene i vas zna što treba propovijedati. Ha, pametan je on, ne nijećem. Reče teta Barica spuštajući ton, ali velečasni, pa on nas zbunjuje, ništa ga ne razumijemo. Slušajte, on nama stalno o iskustvu Boga. Da tko nema iskustvo Boga, nije dobar vjernik. Svaki dan molim sva 3 otajstva krunice, čitam Sveto pismo, svakodnevno idem na misu. Bila sam bar 10 puta u Međugorju. Pa šta da vam pričam, znate i sami. Mislila sam da sam dobra vjernica, a sad nekakvo iskustvo Boga. Pa šta mu je to? Iskustvo. Zabrinulo me to što sam čuo. Znao sam da se nešto šuška po župi i osjeća tiho nezadovoljstvo s mladim doktorom teologije. Sada sam shvatio u čemu je stvar. Te sam večeri razmišljao kako da ja, stari seoski župnik, poučavam nadobudnog mladog rimskog doktora, a da se ne uvrijedi. Evo sad pouke. Rekao mu je, šta je bilo s tetom Baricom, a mladić je rekao, primitivka. Hopa, nemojte tako, mladi gospodine, da nije bilo tih teta Barica, Ankica, Marica i kako se sve ne zovu, ne znam kako bih sva ova desetljeća preživio u ovoj župi. One su poput stupova, drže 3 ugla naše svete matere crkve. Ha, zato se i naherila. Da, naherila se. Ali na našem uglu, mladi gospodine, zašutio je. Pametan je moj mladi kapelan. Sutradan mi pri doručku reče, velečasni, razmišljao sam o onome što ste mi sinoć rekli. Ima tu nečega, shvaćam. Ljudi me ne razumiju, njihov jezik nije moj jezik. Ja njima govorim znanje, a njih to ne zanima. Mi smo 2 paralelna svijeta, potpuno različita. Nije baš tako, mladi gospodine, kažem. Isti smo mi svijet, nikako paralelan, pomiješan. Znate gdje je problem? Vi njima pametujete, a oni žude za srcem. Vjera vam nije znanost, vjera je srce, pripadanje Bogu, istina, Gospodinu. Pripadanje je pak više stvar srca nego mozga. Uostalom vidimo da znanost ne čini čovjeka boljim. To može samo srce. Pogledajte Isusa, darovao nam je svoje srce, a ne mozak. Kad vjera postane znanost, izgubi snagu i privlačnost. Oprostite što jedan stari seoski župnik popuje rimskom doktoru.
I onda što mi je činiti, pita mali i tako dalje, da ne duljim, zaljubio se u Isusa na kraju. Eto. I poslije su ga svi u župi jako rado slušali kad je propovijedao. Da, evo to je jedan jako dobar primjer humora u priči koji Da, nije... finog humora koji Da. nije nikome Nije cilj podvaljivanje, samome a sebi, smiješno je. Upravo to, on vodi do neke dublje evo, duhovne poruke koja je zapravo tipična za duhovnu prozu, kako je ove kratke priče i pripadaju. Još nešto što sam htjela spomenuti, u vašim pričama javljaju se katkad elementi božanskog, čudesnog, gotovo nadnaravnog. Oni se javljaju kao nešto što jest takvo samo po sebi. Vi to ne prikazujete čak na neki način neobičnim, već dijelom stvorenoga svijeta. To je recimo vidljivo i u priči Dika nebeska, Čudo svetih Antuna ili iz Zaljubljenog kapelana, recimo u priči Miris ruža Velikog petka. Pa htjela sam vas pitati, je li to svjesna autorska odluka da pristupate tom čudesnom na taj način i možete li se osvrnuti možda evo na neke konkretne priče koje su dio vaših pravih životnih iskustava? Pa gledajte, takve priče se događaju. Ljudi doživljavaju i na izvanredne načine i nešto što je izvan nas, izvan materijalnog svijeta, pogotovo vjerniki. To doživljavaju kroz san. Ja to spominjem kroz san često puta. To je to toliko snažan doživljaj da misle da je stvarno se to dogodilo. Bog djeluje, Bog se objavljuje i dan danas na različite načine. I onaj koji je pažljiv će ga osjetiti. Tako da ja to koristim, budući da imam iskustva s tim, puno sam se tome naslušao. Ali stvarni su to doživljaji. Sami ih doživimo često puta, ali brzo zaboravimo. Da, evo rekla bih da se to u vašim pričama naravno ne dovodi u pitanje, nego je baš, čini se kao dio stvarnosti i moram priznati da su doista, evo, pa u nekim situacijama i pomalo šokantne neke od priča. Na neki opet pozitivan način, kako je Sonja na početku rekla, ostavlja čitatelja da se zamisli nad pričom i ne može više nakon toga ni o čemu drugome razmišljati, nego se stalno vraćam. Barem je tako bilo moje iskustvo od čitanja ovih kratkih priča. Pa evo, možda da se nadovežemo na ovo pitanje, vaše pripovijesti često vode i prema tom susretu s Bogom u nekim neočekivanim trenucima. Pa vjerujete li da književnost može biti onda i oblik evangelizacije? Kome je ova knjiga namijenjena? Gledajte, ja pišem ovdje isključivo za Glasnik srca Isova. Njega čitaju vjernici. Vjernici kojima je stalo do duhovnosti njihove. A osobito taj glasnik od 19. stoljeća izlazi. Dakle, koliko je sad? 120 godina negdje. Od 1892. To je koliko? Ja imam matematičara. Da. Dakle, ja kad sam bio mali, to je bilo komunizam, glasnik nije izlazio, ali smo imali te glasnike stare. Ja sam i čitao, mi smo kod djeca to čitali. Na tavanu vidjeli da je to tamo. A Biblije nije bilo još. Da, nije bilo ni Biblije, ni ništa. Dakle, pišem za tu publiku. Ja točno znam za koju publiku pišem. Ja ne pišem za priče, recimo, kao što pišu neki književnici, pa ko pročita, pročita. Važno da ja sebe izrazim kroz priču. Ja pišem priče sa nekom poukom iz svog iskustva. Sve ovo što ste čuli da je pročitano, to je moje iskustvo. I moje iskustvo molitve i mnoge druge, sva ta iskustva koje sam skupio kroz život, kad čujem nešto i uvijek me inspirira i evanđelje. Recimo tako sam ovo što sam malo prije ispričao, inspirirao me evanđelje Puto je Maus, pa ta štruca kruha. To sad pišem tu priču. Dobro, ja bih ti odgovorila djelomično. Ne bih rekla da su za evangelizaciju, ali su za
evangelizaciju. Znači za one koji su možda i odgajani koliko toliko kršćanski i smatrali su se kršćanima, ako ništa drugo, barem tradicionalnim, jeli? Ali je to sve ošlo nekamo i ako nemaju prilike druge, ovo će im biti idealna stvar da ih i podsjeti, i protumači, i oduševi, i potakne. Dakle, na puno razina. Znaš. Samo kažem ti opet, ne čitati čopor, to što sam ja sad čitala čopor, znaš, jer onda ne možeš u svakoj od njih izvući onaj maksimum, nego kad moraš čitati čopor, onda izvučeš djelomično. Ja ću sad to doma čitati jednu po jednu, pa ću onda barem razumjeti sve kako spada. Knjiga se ne može pročitati baš u dahu, ali mogu se čitati u jednome dahu, mogu se one pročitati u dahu, samo ti neće biti ta korist koja bi bila kad čitaš jednu po jednu i razmisliš. Evo, već spomenuli ste da ste i sami sudionik mnogih ovih priča, da ste ih mnoge proživjeli, doživjeli ili negdje čuli. Pa zanimljivo je, evo kako i Sonja pitala u nekoliko navrata, jeste li to bili vi? Negdje se u nekim pričama doslovno spominjete imenom Pater Tonči, negdje i govorite u prvom licu, a negdje ste kao nekakav skriveni pripovjedač. I u jednoj kao žena govori čak, kao da je žensko. Curica jedna u školi, on je curica. I mogu vam reći da je odlično. Ja bi se zanitala da ne znam da je njegova priča, ja bi mislila vidi mala propisala dosta dobro. Uopće ne bi shvatila da je muško pisalo. Da, pa ja ne mogu pisati ništa što nisam iskusio. Pišemo bolesti. Recimo, priču ptičica. Aha, znam. Ja sam, dakle, imao sam infarkt prije 4 godine, opet. I to završio na Sušaku, na hitnoj. I sada... I pitao se gdje je Sušak. Ima li tamo bolnica? Nema. Ja sam pitao gdje sam ujutro. Kažu bolnici, pa gdje je na Sušaku? Pa je to, ima bolnica na Sušaku. Nisam znao, a živimo u Opatiji. I to je i takakva sveučilišna bolnica, nova. I sada ležim u, kako bi rekli Makedonci, u kukulele sobi. Mogu misliti. U toj intenzivnoj njezi. I još je kraj mene netko, to je samo zastor, i osjećam da je žena neka tamo, jer čujem ženski glas. I sad ona razgovara s mužem o toj ptičici koju treba nahraniti. Ona isto završila u bolnici, a ptičica je gladna, muž se ne snalazi uopće. I telefonira mu ona stalno. I to čitavo jutro slušam taj telefon, pa nazivanje njega, pa on nju naziva, pa onda kćer, i tako dalje. Na kraju, budući da sam to slušao cijelo vrijeme, a morao sam priču napisati, ona je popodne umrla. Ona je bila ptičica. Da, kraj mene tamo. I sada priču moram napisati, na laptopu sam pisao i poslao uredniku. Tu priču, ptičica. Jer je o toj ptičici cijelo jutro bio razgovor, jeli. Tako priče nastaju. Evo, zanimljivo je spomenuti da se i u pričama pojavljuju i suvremeni motivi, kao što su, evo, već smo ih spomenuli, i potres, i ovaj petrinjski i zagrebački, ima priča potres u Palmi. Tu je i tema pandemije i samog čovjeka koji je obolio od covida u samim počecima korona krize. Tu su i motivi tehnologije i guglanja, kuhanja i razni evo, suvremeni nekakvi ovi alati. Pa kako gledate na izazove današnjeg društva iz perspektive pisca i svećenika? Čujte, ovo što sada proživljavamo, to je, ako je čovječanstvo 1.000.000 godina po prilici ili nešto manje, ovo je sasvim nešto novo. Gledajte, u zadnjih 50 godina ili 80, koliko sam ja sam još kod Lampaša na Petrolejku učio doma. Sad to tragedija je ako nema negdje struje. Ali tako je bilo.
A danas montirao sam na televiziji prije, dakle, 17 godina u velikim montažnim onim sobama. 7 nas je trebalo zamontirati jedan film. Sad ja to sam napravim na svom računalu. Cijeli film napravim. I glazbu i sve. I finaliziram. Dakle, sve je počelo biti novo. Potpuno novo. Gdje mi, ako se još nekako pratimo to, možemo to doživljavati kako doživljavamo, ali mladi, djeca, njima je to sve prisutno u mobitelu. I sada ti više kao roditelj nemaš taj, rekao bih, utjecaj koliko imaju društveni mediji. Nekad je televizija, dok sam ja bio na televiziji, mi smo bili glavni mediji 90. godina. A danas imate televiziju koliko hoćete. A s time da niti ja više ne gledam televiziju, niti slušam radio, nego preko računala, naknadno kad mi se koja emisija sviđa, onda drugi dan je idem pogledat. Dakle, potpuno je jedno drugo vrijeme došlo. U što će se to pretvoriti? Ja mislim da će to sve ići normalno i dalje. To znači da će biti ratova kao što je bilo prije 1.000.000 godina, da će se ljudi klati i ubijati, ali da će se i voljeti. Da. Evo, statistika uz noć knjige kaže da je knjiga ipak, čitanje u Hrvatskoj ipak došlo na malo bolju razinu, na onu kako je bilo 2020. Što je dobra vijest, tako da evo od knjige čini se ljudi ipak još nisu odustali i mi ćemo se truditi da to tako i ostane. Pa evo, za sam kraj, pater Tonči, biste li mogli izdvojiti možda jednu od kratkih priča iz ovih evo 2 zbirka koja vam je možda osobno najvažnija, najdraža? Ja, kad imaš puno djece, Previše ih je. kad imaš puno djece, pa onda koje ti je najdraže. Da. Pa, jučer sam čitao Noinu barku. I moram reći da me ta priča uvijek zahvati. Ja sam joj pisac, ali događaj je stvaran. Jeli? I stvarne su osobe. I tu postoji. Ovdje među nama su te osobe. Da. I onda me nekako, budući da sam ovih dana opet doživio tu priču, eto, nju ću izdvojiti. Lijepo, evo. Hvala vam, pater Tonči. Hvala i vama, Sonja, na evo, večerašnjem predstavljanju. Pa evo, na samome kraju mogu reći da Dika Nebeska i zaljubljeni kapelan sabiru kratke priče koje doista evo, vrijedi preporučiti. Ja ih u okviru nekih svojih marketinških aktivnosti svakoga ljeta preporučujem kao neke knjige, odnosno Zaljubljenog kapelana kao knjigu koja se može ponijeti i na plažu i čitati tako jedna po jedna u kratkome dahu, ali u ritmu današnjice, kada je sve pomalo užurbano i kada mnogi nemaju vremena za čitanje. Evo, kratka priča je jedna forma književna koja doista može naći prostora u, evo, nadam se, i užurbanoj svakidašnjici svakoga od nas. Pa evo, hvala vama svima na dolasku i slobodno se zadržite još malo u našoj knjižari i na kratkoj okrjepi. Evo, imamo jedno pitanje, pa izvolite. Ja sam bio Bergovec. Ja poznajem patra Tončija Trstenjaka 67 godina. Isti razred smo bili. Neki mnogi se nisu još ni rodili još u to vrijeme, izgleda. Ja ga znam, pričali ste o njegovim ljubavima koje je imao kroz život. Ja znam još za 2 ljubavi koje on imao, kojima bi ja rado rekao nešto. Jedna je ljubav prema Međimurju. Patar Tonči je bio dugo godina vrlo aktivan u zavičanom društvu Međimurje, voli Međimurje i jako želi, evo, naglasiti u knjizi, tu se vidjela razlika između što je rekla urednica i što je rekao pater Tonči u naglasku. Naglasak je
Pater Tonči rekao Dika Nebeska, vi ste rekli Dika Nebeska. Nebeska. A Dika Nebeska je kajkavski izraz i vjerujem da je to ostalo i u njemu u Međimurju, odakle smo nas dvojica zajedno. Ima jedna zahvalna Bogu molitva nakon jela. Hvala Bogu, Majke Božje, ki ste mene nahranili svojim svetim darekom, nahrani Bog dušicu moju s Dikom Nebeskom. Amen. Lijepo. Evo, to je iz toga dijela. I druga ljubav bila njegova glazba. Pater Tonči izvrsno pjeva i Pater Tonči je bio u svoje vrijeme konkurencija bendu, konkurencija Žetavocima kojima sam ja kada svirao. Pater Tonči i njegovih nekoliko Isusovaca imali su bend koji se zvao Kristofori. Evo, te dvije ljubavi sam htio nadodati u životopis. Lijepo, evo, hvala vam, puno je tu talenata, vidim. Hvala vam, evo.